Dobrodošli kod e-savjetnika u našu prvu epizodu novog serijala gdje ćemo vam predstavljati zanimljivu tehnologiju, pre svega mobilne telefone, a i naravno nešto drugo što bude došlo do nas, a što smatramo da bi bilo vama interesantno. Za ovu prvu epizodu predstavit ćemo vam jedan mobilni uređaj koji nam stiže iz kompanije Huawei, a u pitanju je Huawei Y6 II Compact. Moderni pametni telefoni niže i niže srednje klase se kreću sa cenom od oko 200 evra. Već sada ovakvi uređaji dolaze sa više memorije, skladišnog prostora, HD ekranom i vrlo pristojnim performansama. Po ovom pitanju ni Huawei Y6 II Compact koji testiramo nije izuzetan. Ovaj aparat dolazi sa MediaTek procesorom na 1,5 GHz, odličnih 2 GB RAM memorije, 16 GB internet memorije i 5-inčnim ekranom Full HD rezolucije sa 294 tačaka po inču. Tu je naravno i grafički čip ARM T720 MP2 koji je naravno ugrađen i jači je u odnosu na konkurenciju. Svakako ove specifikacije omogućavaju da telefon radi jako dobro i veoma glatko. Kućište ovog telefona je izrađeno od plastike, obzirom da je metal rezervisan za skuplje modele poput Honora 5C, koji je naravno i nešto skuplji. Testirani primerak prijatno leži u ruci, a tekstura na pozadini daje kvalitetan utisak. Kvalitet izrade je pristojan. Poklopac baterije ostaje čvrsto na svom mestu, a bočni tasteri se ne migolje kada ih pritiskate. Sa težinom od 140 grama ovaj Huawei deluje lagano, ali ujedno i kvalitetno. 16 GB skladište memorije, kao i 2 GB radne memorije, stavljaju Huawei Y6 II Compact u sam vrh cenovnog ranga. Prisutna su dva micro SIM porta, koji podržavaju 4G, ali ne istovremeno. Na mikro USB priključku telefon podržava eksterna skladišta, a preko bežične mreže DLNA. NFC naravno nije prisutan, ali tu je FM radio. Što se softverske strane tiče, ovaj model nažalost je baziran na Android 5.1 Lollipop platformi, koju jedino osvežava Emotion UI 3.1. Preinstalirane aplikacije se naravno nalaze u folderu Top Apps, što je plus jer su sve te aplikacije na jednom mestu. Od toga ćete verovatno najviše koristiti baterijsku lampu koja je prilično korisna. Ovom modelu je omogućena osnovna LTE funkcionalnost, pa možete koristiti napredne mreže po nešto nižim brzinama u odnosu na skuplje modele. Wi-Fi podržava B, G i N standard, dok znatno brži AC standard nije prisutan i on je naravno rezervisan za skuplje modele. GPS radi pouzdano, mada u nekim situacijama ne baš i najpreciznije. Kada telefonirate, zvuk u slušalici je pristojan. Dobro se razume sagovornik, a zvučnik ne stvara statiku. Mada u određenim situacijama je malo nerazgovetan, posebno ako je buka oko vas. Isto tako nas čuje i sagovornik. Mikrofon pomalo nejasno prenosi zvuk ukoliko tiho govorite ili šapućete. Huawei Y6 II Compact posjeduje glavnu kameru od 13 megapiksela sa autofokusom i dualnim blicem. Sad, fotografije nisu baš najoštrije pri dnevnom svetlu, a autofokus se pomalo muči ne bi li izoštrio kadar. Svetli tonovi često ispadaju preosvetljeni, a boje su pomalo žućkaste. Snimanje videoklipova je moguće u 720p rezoluciji, a kvalitet snimka je pristojan. Ekspozicija se brzo prilagođava promjeni osvetljenja. Prednja kamera ima 5 megapiksela i odlično se snalazi i pri slabijem osvetljenju. Telefoni sa ekranima od 5 inča se smatraju kompaktima, pa ovaj Huawei nosi istoimeni sufiks. Ekran posjeduje standardnu 1280x720 rezoluciju, dobru osvetljenost, ali malo bleđu sliku na ekranu. Napolju ovaj ekran daje prosječne rezultate. Jaka osvetljenost, slab kontrast i sjajna površina definitivno mogu da vam otežaju čitljivost, posebno pri jakom suncu. U ovaj model Huawei je ugradio dovoljno jak grafički čip koji omogućava igranje zahtevnih igara i novih naslova. U testu sa zahtevnim 3D igrama kao što su Asphalt 8 Airborne i Dead Trigger 2, Y6 Compact je postizao prosječno nekih 30 frame-ova po sekundi u obe igre, ali na najnižim podešavanjima. Telefon podržava OpenGL ES 3.1, ali ne i modernije interfejse kao što su ES 3.2 ili Vulkan koji zahtevaju nove igre. Kod ovako grafički zahtevnih igara primetili smo
i zagrevanje telefona sa prednje strane pri dnu ekrana, tako i da na to treba obratiti pažnju. Huawei Y62 Compact ima relativno malu bateriju za današnje standarde od 2200 mAh, ali je prilično dobro optimizovan i ne rasipa energiju, posebno u režimu mirovanja. Nezahtevni korisnici će bez problema moći da izguraju i do 2 ili 2,5 dana sa jednim punjenjem. Uz standardan punjač telefonu je potrebno negde između 2,5 i 3 sata da se napuni do kraja, tako da i to imajte na umu. Šta bi mogao da bude naš zaključak ove naše recenzije? Korisnici kojima se dopada dizajn ovog telefona i jednostavno žele pristupačan telefon sa nešto boljim performansama mogu definitivno da razmotre kupovinu ovog Huawei Y6 Compact. Ali ipak nemojte se bazirati samo na mogućnostima kamere i prikaza na ekranu, jer mu ove stavke definitivno nisu jača strana. Ali za naše uslove ovaj telefon je vrlo pristupačan i, kažem, za većinu korisnika koji neće nešto preterano zahtevno raditi na svom telefonu, bit će prilično zadovoljan. To bi bilo to što smo pripremili u ovoj našoj prvoj epizodi e-savjetnika. Vi naravno ostanite sa nama do nekog sljedećeg videa. Ja vas pozdravljam.